turabasuhuje. Ibintu kwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ntabwo ari byiza, wavuga yuko ari mu mazi abira ntabwo yababeshye, tugiye kubigarukaho, ariko ikintu kibiteye ni ikintu kimwe. Uyu mugabo agize gutya asuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asuzugura na Qatar. Abasuzuguye mu buhe buryo turi buze kubigarukaho, turi buze kureba ingaruka bigiye kumugiraho, ndetse n'ibyemezo bimwe na bimwe bishobora kuba byatangiye gufatwa kugira ngo uyu mugabo ashobore kuba yakisanga yatakaje n'ubutegetsi. Byose tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Inkuru tugiye kwibanda cyane cyane kuri ibyo ngibyo byo twakwita akajagari cyangwa akavuyo muri diplomasi gatejwe na Leta ya Kongo, ariko ikaba yisukiriye abakomeye. Birabagwa amahoro wapi? Wowe rero tugiye kubana muri iyi nkuru, nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kwibanira n'iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi. Niyo nkunga ya mbere ubu duteye kandi idutera imbaraga kanadutera ishema ryo gukomeza kubana nawe. Reka dutangire uti bigenze biti. Duhere mu mizi. Ejo bundi nibwo amakuru yatangiye kugenda ajya hanze agaragaza ko Perezida wa Kinshasa Felix Tshisekedi ashobora kuba yamaze gutera umugongo inzira yitwa y'ibiganiro by'abo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'abo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe abavugaga ayo makuru berekezaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakanerekeza ku gihugu cya Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bamwe mu bantu bagombaga gukora icyitwa ubuhuza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na hagati ya M23 na Leta ya Kinshasa, murambabarira. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko zidafite rekoro nziza mu kuba abahuza, bitewe n'isura bafite yo kuba ari nk'abapolisi bisi, babandi nyine baza bafata icyemezo cya nyuma, nta kugisha inama, nta mpaka, nta biganiro. Babona ko kugirirwa icyizere bishobora kuza gukomera. Niho baciye muri Qatar. Qatar izwiho ubunararibonye, kugira experience mu biganiro by'ubuhuza ahantu habaye ibibazo. Qatar irabyemera kubera ko Qatar ni inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barabyemera bati tuzabikora. Mu batungwaga urutoki bagomba kujya muri ibyo biganiro cyangwa bashinjwaga hari mu Rwanda rukaba inshuti ya Qatar. Qatar iravuga ngo biri buze kunyorohera, ndetse binajyana n'uburyo Qatar yatangiye gutsura umubano na Kongo, ndetse ushyiramo imbaraga kugira ngo Tshisekedi azayumve. Urugero rwa hafi mwabonye ejo bundi Emir wa Qatar Eltani asura u Rwanda, agahita akomereza muri Kongo, hagasinywa amasezerano. Mu Rwanda w'amasezerano yarasinywe na mbere. Tuni kigaragaza uburyo Qatar yari bien positionné kuba yakumvwa neza muri ibi biganiro yari igiye kujyamo byo guhuza u Rwanda na Kongo, byo guhuza M23 na Leta ya Kinshasa. Ariko ibyabayeho byaje gutinda, birakorwa, hasinywa amasezerano atandukanye, ariko cyane cyane azwi nk'amasezerano ya Washington. Arimo ingingo nyinshi. Mu ngingo z'ingenzi zirimo twagiye tubisobanura, harimo ko Kongo igomba gusenya burundu FDLR, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba ziswe ingamba z'ubwirinzi. Cyo ni ikintu kiza mu cyitwa CONOPS cyangwa mu yindi nyandiko, ariko itandukanye n'andi masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ibyo bihugu byombi byagiranye. Niko byagaragaraga. Amasezerano rasinywe. Amasezerano amaze gusinywa, kuyubahiriza bisa naho byabaye ikibazo. Kugeza ubu bilan igaragaza ko nta n'umwe uragira icyo yubahiriza kigeze nibura kuri 30% by'ibyo biyemeje. U Rwanda buhari ingingo rufiteho 27%, Kongo hari ingingo ifiteho 28 ngira ngo, cyangwa ibizindi zose ziri hasi, ndetse z'ingenzi zijyanye n'umutekano cyangwa guharura ikibuga kizatuma amasezerano yubahirizwa ntabwo zirashyirwa mu bikorwa. Ntibiteye kabiri rero, Kongo hatangira kuza ikintu kivuga ngo nyamara Kongo yamaze kubona Qatar muri position y'uko itaba umuhuza mu biganiro, kuko ngo bazi ko ngo Qatar
ngo izarengera u Rwanda ngo bitewe n'umubano ngo maze igihe bafitanye, ngo Kagame ngo inshira amaze kujya muri Katari, ngo buryo ngo Eritani, ngo urabona ngo Katari ngo yaguze ubutaka mu Rwanda, ngo Katari ngo ifite imishinga ngo mu Rwanda, ngo muri Rwanda ya mu kibuga cy'indege cya Bugesera n'ibindi byinshi. Bararondora bati kubw'iyo mpamvu Katari nta cyizere tumufitiye. Bantu baravuga bati ibiyenda ni mu matamatama, ni ibyo abantu barimo kwivugira, ni speculation cyangwa ni conspiracy ziraho ngaho gusa zidafite ikintu zivuze. Ariko ubu noneho abantu bajya bemera ko ibyavugwaga ko ari ukuri, yuko Kongo yamaze gutakariza icyizere Katari ndetse n'ibiganiro bya Katari byapfuye. Ingingo ya mbere yamenyekanye ejo bundi ku bunani ubwo Colonel Nanga yatangazaga ko Kongo yahamagawe inshuro 2 na Katari kugira ngo yitabire ibiganiro bya Doha, cyane cyane baganira ku gahenge, ariko Kongo ikanga kujyayo. Intumwa za Kongo ntizijyayo, mu 23 ikajyayo, intumwa za Kongo ntizijyayo. Icyo kibi cya mbere. Abantu bati buriya bararakaye kuko hafashwe Uvira kandi bari bamaze igihe baganirira muri Katari. Urabona mama 23 yarenze ku gahenge, mama 23 nayo ntago bashobora kuza kumvikana, nta trust irimo, nta cyizere bafitiranye kubera ibitero ko FARDC igende bagabaho. Ibintu bijyaho ngaho na Amerika iri prononsa iti mama 23 ni koreletre iri media kuri nuza kuri Uvira. Ibyo ngibyo bijyongo birarangira. Abantu bagakeka ko ari icyo ngicyo, ariko nyuma makuru yaje kumenyekana nuko Kongo yamaze gutakariza icyizere Katari ndetse isa naho yamaze no kuyikura mu migambi yayo. Ibyo ni ibintu ngo bitewe n'imyitwarire ngo y'abanyekongo mu biganiro bya Doha. Waduhaye amakuru yatubwiye yuko ngo byababaje Katari ndetse ngo bariya Barabu ngo basa naho bagize umujinya, baravuga ngo n'ibiganiro byanyu turi buze kubivamo. Ariho ngo baje guca inyuma baragenda babwira Togo nk'umuhuza washyizweho na African Union, babwira Togo ngo bari weho ukomeza gukurikirana iyi dosiye. Ubu Togo irimo irategura inama yo guzamo 23 na Kinshasa kugira ngo bongere ngo bagirirane icyizere, bityo binjire mu biganiro. Biganiro bya diplomasi bibanza no bibanzirizwa no kugirirana icyizere. Togo ifite inama yateguye, twayibageshejeho abadukurikira barabizi. Togo yateguye inama izawuzamo 23 na Kinshasa, niba Kinshasa izajyayo yo kureba uburyo ngo impande zombi zakongera zikubaka trust, then zigasubira mu biganiro. Aho ngaho niho bihagaze. Ariko hakaza indi ngingo ndetse yavumbuye amatsiko menshi. Tshisekedi ubu ngubu yamaze gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri ariya masezerano yasinywe ya Washington, kuyashyira mu bikorwa asa naho yabishyize ku ruhande. Ahitamo inzira ebyiri tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Inzira ya mbere intambara, inzira ya kabiri ibiganiro bya Rwanda. Reka duhere hehe? Duhere ku biganiro bya Rwanda. Ni kubera ko niho hahise hahishurirwamo umugambi wa Tshisekedi, ikihishe inyuma yuko gusa naho asuzugura Katari na Amerika mu bijyanye n'ubwo buhuza cyangwa n'ibyo biganiro hamwe na 23, ahubwo none we akaba ashatse indi nzira. Ejo bundi byari ku itariki 5, byari ku itariki 5, Tshisekedi yagiye uruzinduko muri Angola aganira na mugenzi we Joao Lourenço Goncalves. Baganiriye ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa iki kiganiro ntabwo gitandukanye na gahunda y'ibiganiro by'amahoro bya Doha na Washington. Aho bitandukanye ni hehe? Nubwo ibiro bya perezida wa Tshisekedi bigaragaza ko ngo yari ashyigikiye ibiganiro bya Doha, ubu ngubu ngo abyamaze guhishurwa yuko Tshisekedi atakiha agaciro ibiganiro bya Doha, kuko aherutse kwanga, twabivuze haruguru, kohereza intumwa idoha inshuro 2 mu biganiro cyangwa mu nama 2 zari zateguwe na Katari. Arababwira ntihagire ujyayo. Hanyuma ejo bundi
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi asa n'uwanoshijeho gatoya nubwo ari tweet yahise asiba, ariko ngo yagaragaje ko ngo leta ya Katari ngo yifashisha ijambo ifite n'amafaranga mu gutuma Amerika idafatira ibihano u Rwanda, ndetse anashinja u Rwanda guteza umutekano muke muri Kongo ndetse no kwigarurira ubutaka bwa Kongo no guteza umutekano muke. Abantu ntago baciye umurongo ku byatangajwe na Minisitiri Bizimana Edouard w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Uyu mugabo yarazi neza ikirimo kijya mbere Kinshasa, ko bamaze gutakariza icyizere Katari. Impamvu Kinshasa yo ntabwo yazigeze zitangaza, ariko Bizimana ubwe binyuze mu kanwa ke yarazitangaje. U Burundi na Kongo ni mahwi. Nta kuntu umuntu wo ku rwego rwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakandikiriya tweet atari ibintu aziranyeho na leta ya Kongo. Muri propaganda ihari y'u Burundi na Kongo, ku Rwanda barafatanyije, bari mu murongo umwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga gutinyuka kandikira tweet avuga ngo Katari ngo ikoresha ngo ububasha ifite, yabyise influence cyangwa ijambo ifite, ndetse ngo n'amafaranga mu gutuma Amerika idafatira ibihano u Rwanda. Deja yamaze gucishamo agakubo ku cyo Katari na Amerika bazana ku meza mu bijyanye na biriya biganiro by'Doha. Kare twabonye ko ibiganiro bya Doha bisa naho byatangijwe na Amerika, ariko ibwira Katari kubera isura nziza ifite mu buhuza ngo ibari yibikora. Amasezerano ya Doha yagombaga gusa naho ari nk'isakaro ku masezerano ya Washington. Niyo yagombaga gutuma amasezerano ya Washington ashyirwa mu bikorwa. Bizimana ibyo ngibyo yatangaje byahumuye amaso, bituma haboneka impamvu Kinshasa uyu munsi itarimo kwizera Katari, impamvu irimo kubayikota inama zitandukanye. Amakuru ava Kinshasa aremeza iki? Amakuru ava Kinshasa aremeza ko mu gihe Lorenzo agiye kuva ku buyobozi bwa AU, agiye kubihereza Ndayishimiye, nabyo turi buze kureba ikibazo kirimo, agiye guhereza ubuyobozi Ndayishimiye, nawe arimo kwibazwa byinshi. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi ngo yasabye Lorenzo ati nyamuneka ugiye kurekura ubuyobozi bwa AU, wari washyize hasi ibiganiro byacu kubera ko ugiye kuyobora AU, none ndagusabye ngo utangize ibiganiro by'amahoro bishya bya Rwanda. Perezida Lorenzo amakuru aravuga ko yabimwemereye, ariko anamubwira ngo abagomba kuganirizwa kugira ngo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ahagarare. Mubo yamubwiye kuvugisha harimo abanyapolitike bashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, harimo batavuga rumwe nabwo, ababurwanya bakoresheje intwaro nka M23, abanyamadini nabo muri societe civile. Iyo ngiyo ikaba imeze nka ya dialogue national cyangwa dialogue intercongolais ibihugu bihora bisaba Kongo yuko yakoresha. Iyo dialogue benshi bitezeho yuko ishobora kuba yaba umuzi ukomeye w'ikemurwa ry'ibibazo Kongo imazemo igihe, ariko ikibazo kirimo. Bigaragara ko ibiganiro bishya bya Rwanda nibitangira bizaba bifite isura y'ibyaberaga i Nairobi mu myaka irenga 2 ishize, cyangwa se byasabwe n'amadini by'umwihariko Kiliziya Gatolika ndetse n'Abangirikani, dialogue intercongolais. Abantu bakavuga bati rero ibiganiro bya Nairobi uribuka, niba abantu babyibuka, tugiye Tshisekedi yahaye amafaranga abantu atoraguye, akavuga we genda uvuge ko uhagarariye umutwe witwaje intwaro, wovuge ko uhagarariye umutwe witwaje intwaro, wovuge ko uhagarariye abanyamurenge, wovuge ko uhagarariye aba M23 ntiyatumirwa. Ibyo bintu byatumye Nairobi yari yobowe na Uhuru Kenyatta ipfa mu iterura, nta kintu yigeze igeraho. Uhuru Kenyatta yagiye kwegeramo M23 arangira ati twebwe ntago twemera bari abantu bari muri biriya biganiro murimo gukora ni ikinamico, n'ikimenyimenyereye abantu mwatumiye uburyo barwaniye misiyo mu mahoteli Nairobi. Reba abantu mwatumiye ibitekerezo batanze,
ni abantu banyuzwemo bamanipire kugira ngo bagende bajye kudubanganya ibiganiro ahubwo byari byateguwe. Icyo gihe Uhuru Kenyatta yahise atakarizwa icyizere na Kongo kubera ko ngo yagiye guhura na M23. Icyo gihe yari karifiye nk'umutwe w'iterabwoba. Ibiganiro bya Nairobi bipfa bityo. Haza ibya Rwanda. Ibya Rwanda nabwo byarananiranye kubera ko byatangiye Kongo itemera ko M23 ari abanyekongo. Birangira ibyemeye. Karifikasiyo y'umutwe w'iterabwoba bivaho. Biza gukomeza ku kibazo cy'impunzi. Tshisekedi atangira avuga yuko atari impunzi z'abanyekongo, birangira byemeye. Ariko ikibazo kiza ahangaha rero, yego M23 ni abanyekongo ariko ababafasha n'u Rwanda. Hari abasirikare 7,000 hagati ya 7 na 5 b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. U Rwanda ni rubanze rubakureho. Aho niho haisasi zingiro sasa. Abo basirikare barashatswe barabura. Mu biganiro mu nyandiko hagati ugasoma umwandiko ukawusoma, ariko hagati y'imirongo ugashakamo icyitwa abasirikare b'u Rwanda. Aho ngaha bari bitabira ibyo biganiro bya Rwanda, hagati y'imirongo babonagamo abasirikare b'u Rwanda ariko mu mirongo ntibababone. Biza kurangira nabyo Lorenzo ameze nk'umuntu noneho unagowe nuko ibyo baganiraga Angola Rwanda. Itangazo ryasohokaga ry'ubwo buhuza ryahitaga riza ritandukanye n'iryo leta ya Kongo yasohoye. Ubuhuza bwatangazaga itangazo, leta ya Kongo nayo igasohora iryabo. Bisa kurangira bisa naho Lorenzo asusha n'umuntu bihungiye muri AU, ariko nawe mu minsi ishize yatanze igitekerezo mu nkuru yasohotse muri RFI ngira ngo Radio France Internationale, avuga ko ngabona niba atari Jeune Afrique, avuga ko ngabona ikibazo cya Kongo cyakemurwa mu buryo butatu. Ibintu bitatu ari byo bizakemura ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Numero 1, u Rwanda rukura ingabo zarwo RDF ku butaka bwa Kongo, niko Lorenzo yabivuze. 2, leta ya Kongo ni yitandukanye kandi irandure umutwe wa FDLR. 3, ni haye ibiganiro intercongolais bihuza abanyekongo bose, abanyamadini, societe civile, abanyapolitike n'abandi bose. We ni kabibona niyo position Lorenzo buri afite. Ibyo biganiro urumva agiye gukoresha article numero 3 y'ibyo biganiro. Y'ibiganiro hagati y'abanyekongo. Article numero 1, article numero 2 ziracyagaramye aho ngaho. Iyo shuwa ya mbere ni ya kabiri nabyo bigaruka mu masezerano ya Washington. Kugeza uyu munsi ataragira uburyo yubahirizwa bufatika. Ibi biganiro Tshisekedi asa n'ugiye kwirohamo i Rwanda. M23 yamaze kugaragaza yuko itazigera igite ibyitabiro, kubera yuko ku ruhande rwayo nta avantage irimo. Kuganirira i Rwanda n'ubundi baraganiriye, nta avantage yaririmo. Gusa bitandukanye icyo gihe muri Rwanda harimo ikibazo cy'u Rwanda na Kongo, nicyo kibandwagaho cyane. M23 yari inyuma y'amarido. Agaciro M23 yagahawe n'ibiganiro bya Doha, ariko byategetswe na Amerika urumva ko iri kwerekonesa M23. Ibiganiro bya Doha nibyo byahaye M23 agaciro, bituma no inazirikanwa muri ibyo biganiro bindi byose byabaga. Kugeza uyu munsi position de force irimo cyangwa bargaining power ifite ku meza, ntabwo ntekereza ko uyu munsi bashobora kwigomwa ubwo izo mbaraga bafite cyangwa uburyo iryo jambo bafite imbere ya Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bemere kongera kugaruka i Rwanda. Byaba ari nko kwimuka ugeze mu mwaka wa 6 ukongera ugasubira mu mwaka wa mbere. Nta n'icyizere M23 yagirira ubuhuza bwa Rwanda mu gihe Tshisekedi amaze gusura Lorenzo inshuro zigera hafi muri 3, nyamara harimo processes y'ibiganiro bya Doha. Aho ngo have M23 avuga itoke wasanga harimo izindi nyungu za diplomasi cyangwa izindi nyungu economique Tshisekedi yahaye Angola kugira ngo tuzabyinagazwe hakorwe ikintu kiri buze kudushyira hasi. Ntago M23 yabyemera kuko urugero si rumwe se ebyiri. Ndayishimiye bamuhaye amafaranga kugira ngo yohereze abasirikare bo kurwanya M23, ibyo birazwi. South Africa Cyril Ramaphosa bamuhaye amafaranga bamuha n'ibirombe. Kugeza uyu munsi hari abasirikare bakiri Kinshasa ndetse no mu bindi bice bicugurwamo amabuye
barinze ibirombe bya Ramaphosa ndetse n'abandi bakomeye. Tshisekedi yafashe article yo gufata umutungo kamere wa Kongo akawugurana ikitwa ububasha bwo kuzaza gutsinda mama 23. Mama 23 nta silence ifite yuko Lorenzo nawe ataba yarahawe ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo mu biganiro noneho kubatsinda mu buryo bw'intambara. Turaje tubigaruko nabyo nibyanga nzabatsindire muri diplomasi. Niba naratanze amafaranga kugira ngo mu buryo bw'intambara bigende gutya, rekana nayatange mu buryo bwa diplomasi. Nubwo bizwi ko nta mutwe nyeshyamba ushobora gupfa gutsinda igihugu gifite ubuyobozi kiyoboye abantu bayoboye igihugu mu buryo bwa diplomasi. Ariko ho diplomasi ya 23 ari maze kugira ijambo yari maze kugira, ndakurahiriye ntabwo izajya mu biganiro bya Rwanda, ntabwo bishoboka. Ahubwo yo ihanze amaso ubuhuza bwa Togo, ariko none ubuhuza bwa Togo buragenda bukazanyura mu nzira bugahura n'ubunyerere imbere. Oti gute? Togo yahawe ubuhuza n'umuryango wa African Union uyobowe na Joao Lourenço uyu mwaka. Agiye kurangiza manda ejo muri mu kwezi kwa kabiri ku itariki ngira ngo 16 cya 15 ubwo inteko rusange ya AU izaba yateranye. Lourenço azasimburwa na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Bivuze ngo kuva icyo gihe Evariste Ndayishimiye azaba asa n'uhagarariye Foreso Zimanyasimbe ku buhuza bwa Kongo na 23. Ndetse Nyasimbe usa naho mu buryo bw'ibanga yahawe inkoni na Katari ngo komerezaho twari tugereje ntaga kavuyo k'aba bantu twagakomezamo ibi biganiro birasa naho biri somehow impossible. Aha, Ndayishimiye uburyo afatwa hariya na 23 mu burasirazuba bwa Kongo. Abatabizi amaze gutanga ingabo zirenga 29 kugira ngo zijye kurwana mu burasirazuba bwa Kongo kuva Kivu y'Amajyaruguru kugira no mu Kivu y'Amajyepfo. Amaze gupfusha abasirikare utabara, inkomere ntiwabara, abafashwe miri ntiwabara. Numwe mu bantu beruye bagaragaza ko barwanya 23 uretse no ku rugamba no muri diplomasi no mu madeskuru n'ibindi byose. Uyu mugabo yarabigaragaje. Uyu mugabo uzaba uyoboye African Union. African Union ifite umuhuza washyizweho nayo azaba muyoboye, kandi bivuga ko ngo ibijyanye na implementation y'amasezerano Ndayishimiye ashobora kuzabishingwa nawe akabishinga abandi. Ese azabikurikirana gute mama 23 imufite hiyo bias? Kibazo gikomeye cyane. Azabikurikirana gute mama 23 imufite uko kubogama? Byumvikane ko inzira yose hari ibintu bibiri bikomeye. Inzira ya Rwanda mama 23 twagaragaje uburyo iyihomya 100%. Inzira ya Doha byanze bikunze Doha irimo irabinyuza muri African Union. African Union izabiyoboye na Ndayishimiye ireba icyari cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Izo nzira iyo ukoze prediction cyangwa wowe ibitekerezo kabirebera mu ndorerwamo nini, ubu nibyo biganiro bizagera kuki? Ntacyo. Urumva arimo iyo mitego yombi. Ndayishimiye azorohera ate mama 23 mu biganiro. Ndayishimiye ni gute atazasigingiza ikitwa ibiganiro cyangwa wabwirwa n'icyo umugambi yamaze kugirana na Tshisekedi ko n'ikitwa ibiganiro gishobora kugenda gake hakazamo ati mwe wowe bananize. Katari biragaragara ko ifite inzira nziza ifite umuvuduko, ariko bananize tire mbanze mfate ubuyobozi bwa African Union none turebe ukuntu tuzabikora. Aho ngo nacyo nindi probability irimo. Nyuma rero yuko Tshisekedi abonye yuko iyo nzira y'ibiganiro ihari, iyo ni imwe muzo yatarataje. Ariko noneho hari ibindi bigiye gukurikiraho sasa. Hagiye kubaho indi nzira y'intambara Tshisekedi yahisemo. Ejo bundi nibwo hagiye hanze amakuru avuga ngo Tshisekedi tourner le dos au Qatar et confier son lobbying diplomatique aux Émirats Arabes Unis qui collaborait avec Eric Prince dans plusieurs activités au Soudan. Créateur de l'entreprise militaire privée Blackwater,
Frontier Services Group, Tshisekedi a formellement rejeté toute continuation de négociations avec l'AFC M23. Il a déclaré qu'il allait se battre, me confier un diplomate européen. Uwitwa Steve Wemby abinyujije kuri X niwe wanditse amagambo ngo ayabwiwe cyangwa ayihamirijwe n'umwe mu badiplomate b'i Burayi. Ati Tshisekedi yamaze gutera umugongo Katari ndetse ubu ngubu yamaze kugirira icyizere lobbying diplomatique cyangwa abadiplomate muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Emirats Arabes Unis, kugira ngo bamukorere lobbying akorane bamuhuze na Eric Prince kubera iki? Kubera yuko Eric Prince akorana na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihugu cya Sudani. Ati uyu Eric Prince washyizeho ikigo cy'abacanshuro cyitwa Blackwater. Ati Tshisekedi biragaragara yuko ibyitwa ibiganiro na M23 yamaze kubishyira ku ruhande kuko yamaze kwiyemera yuko ngagiye gukoresha intambara akabatsinda. Yo nindi trufu y'ugusuzugura kwa kabiri Tshisekedi yakoreye Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro n'ibindi byose guhagarika intambara, umugabo ati wapi. Bivugwa ko ubu ngubu ngo bitewe n'iyo shuwa yo gukomeza intambara, hari amakuru yize wagaragaza uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kongera ingabo mu bice bisa naho bikikije Uvira cyangwa byegereye Uvira. Urugero, ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 ubwo M23 yatangazaga ko igiye kuva Uvira, hari indege y'ubwikorezi yakuye abasirikare 500 ba RDC mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Aba basirikare bavuye muri Karemi bakomereza mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu birometero 80 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira. Aba ngaba bajyanywe no kongerera imbaraga bagenzi babo bari muri kiriya gice. Uwo munsi w'itariki 16 z'ukwezi kwa 12 hari ubwato bunini bwari butwaye abasirikare ba RDC n'abacanco b'abazungu batamenyekanye umubare bwageze ku cyambu cya Baraka buturutse muri Karemi. Aba ngaba babanje kuvira Ubumbashi mu ntara ya Katanga bagera Karemi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12. Ku itariki 14 na 16 Leta ya RDC yohereje abacanshuro 26 b'Abanyakolombiya mu gace ka Mboko no muri centre ya Fizi. Aba ba 26 bari bafite indege 3 zitagira abapilote drone zo kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa Twirwaneho mu gace ka Minembwe. Ayo ni amakuru yamenyekanye kandi yagiye hanze. Bigaragara yuko Blackwater yaba yaramaze kwinjira muri Kongo. Hari andi makuru yamenyekanye agaragaza uburyo ngo uyu Eric Prince ngo ashaka no guhabwa ikiraka cyo kujya kurwana na M23 nyuma yuko ngo yahawe ikiraka cyo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hariya Kinshasa agihawe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse ngo nyuma yo guhabwa icyo kiraka ngo azaba ngari umuntu ngo ufite ngo n'umushinga cyangwa se n'ikiraka cyo kuzajya akora maintenance y'indege za gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu birimo amafaranga akangari. Ibyo ngibyo byose rero biteranyije ubona umugambi wagutse wa Tshisekedi wo kugira ibiki, wo gusuzugura Amerika na Katari, ariko noneho bikaba ari ibintu ku ruhande rwe nawe bitazamuhira cyangwa se atazagiramo amahoro, kubera ko aba bagabo ntabwo ushobora kubereka yuko ibintu byabo babipinze gutyo ngo bakwihorere. Kugeza ubu ngubu rero abantu bose bahanze amaso Tshisekedi ibi bintu akoze, akaga gashobora kumubaho nakahe. Ushobora kujya mu ntuza kujya mu bacanshuro, ariko ibintu bizakurikiraho ni ibintu bishobora kuzagira ikibazo
cyane cyane ku busugire bw'igihugu. Hari inkuru twabakoreye tuyibagezaho igaragaza icyo abacanshuro, ingaruka abacanshuro bashobora kuzateza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ngiyo mwayireba, mwajya kuri News Lab mukayireba. Ni inkuru ikomeye cyane na isesenguye, igaragaza uburyo Tshisekedi yirukanye Katari akabazanya abacanshuro ba Blackwater. Mugende muyishake, ni inkuru nabarekomanda, inkuru ndende ariko ifitemo ibyo byose bigaragaza neza. Reka rero bakunzi bacu mbashimire, twongere guhura ku yindi nkuru nayo isesenguye nk'iyi ngiyi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.